Menyatan sayang cupang ke ado laju nepuwa bayangan bene ilanya agenyo bago puasalah ado wahai kekanda bajene long rasa betib uro ongkot nepuwa long masalah dah lun dang di pintu lun pre abang wo lun cumba ajaro lun pumulia mebulong tagun hana pre uro long menit lako ibarat raja ada adi cun bang nasakin aso udah di ado ubat lo namita hantam lo ngapaleng kamu si uro ulun kelako di dalam kamar hantam lon langge mau macam bago hantam si uro ulun mendawa tapi dicun bang menan ke ado sampai menolon ilanya ulun tan salah mau macam bago bagule rampo sinan kadawa kadang mecapli hana nepuwa tapi di ada sabelong sabar kadang sinenja kajareng nuwo tapi balonyo hana sindawa tapi di abang mulai nabago laju nepuwa bayangan ayo ate nuco cut bang nerampo ulun han hiro wasit ba apom ay tupo sakilam aso hanjul dalam derita lagenyo susah sabetim uro ulun melako di joho ia mata lebih galongan cewa itu depangan ulun nepuwa gede papoma menyotan sayang
cubang ke ado laju nepuo ba ayah hangun ma yo wate ne cha cubang ne rampo ulun ne hiro ne wasira ba ama lebegon ne cre ulunyo ado bele cun bang dro lun ilanya Nemitala en ulanto mungkinnya ada hana selera lelaki mu habalun rampo sakit lama ego susah alam dada Allahu Rabbi, Allahu Rabbun, Allah Qadirun, Tuhan yang kaya, pakan kemuno, nasib diulun, apa yang tulung, sidra kuasa. Digop adu masunang kaji melako sabeti uro mewayang sunda menjana jija kadang pijiwo jija tuang bino ngangase cinta di ulun susah sabeti uro gedon di ilako hana genina anu lona hiro sayangan bago pakon juna muno yulon derita